football Titi part zanga somli pahni na ngai thavele don ta ila Indian Women's League India Rama Mechelik sang bera East Bengal mechiate an championa chuta chun mizo nula ma son tak Cindy Potelin Indian champion mizowin kan nei belle ta ani mi palama apuya no moya choi towa mechelama Cindy in a choi vele Cindy hi a mingpum chu Cindy remruat pui kolni ania Mizoram Police FC Mizoram Premier League Club lun kai hruai tu pubie safanu ani India Rama footballa thunei tu sangber AIFF a ainzialu dan chuan kumsang ni pasaria piang tuna kumsom pariat mi ani midfielder ni in India under 19 team tan inlan tura kauzinga atel to boka tuna hian a khelmek na East Bengal a hian thlasom pakhat dai contract alanayani SYS FC a lotal to Mizoram tana fe chuak to thini in am veng tlei rol hi Mizoram mai baka India tan mechelam footballa chuan vorzinga tel ngei tura beiseania Mizoram a phe chuan kan chuang viau to zo kan la chuang tial don ati ngam bok o me am veng tlei rol Cindy hian state le national level championship sang lo khel to in chungzinga chuan junior level in elnangai hlut lo Subroto Cup le Khelo India Youth Games tepo atelani Cindy i akal zel natura du sakna kan hla ne Real Madrid forward Kylian Mbappe hian anram France sa football club nain a hming chu kanania he club hian League 2 khelmekin checha se League 1 khel thei turania Mbappe hian League 1 club nei theina chance anei ma se he club hian season an hmang cheleya match samthum pakhata tangin chumnga chawan chaka chum somni te meu an tlom boka chuwangin League 2 a table monga omin point somni pakhat chawan nei khelma bang match thumla omma sela an relegate ta der maya chuwangin Mbappe club hian ma son lovin nung tol zongin an kala League 1 hnuai che League 2 atanga relegate in division niam le zwal zok season thara an khel don ani Mbappe hian Real a season khanna mangme ka mimal angin che tha thokhat ma sela a khelna Real Madrid UEFA Champions League quarter final atangin pe tlak an nia chumi kara vek chuan a club kan hi League 2 atangin an relegate vele boka Mbappe tan chuan kar du omlo tak ani ome tun season Champions League a hian hein elna a tun naya champion mi lo an champion don ti achiang towa engwangin nge kan ti chuan ti hian a chan theyang Champions League semi final a Barcelona PSG Arsenal le Inter Milan kan mudona midang tan mun aum to lo Barcelona hi hein elna a an champion hunun ber chu sangni sompali sompanga season Messi hunlai MSN hunlai dai to khan ania kumsangni sompanga a no moi an choi nu khan Barca hian Champions League no moi an choi le tamia lova kum som zet ain herta Inter Milan hian sangni pakwa sangni som season Mourinho hawa treble champion an ni tum kha Champions League an champion nung berania Wesley Sneijder le Diego Milito te hunlai Mourinho an Real Madrid akai shoi ma a thil thleng ani chuwangin Inter hi Champions League an champion lo na kum som panga ain her towa Arsenal le Paris Saint-Germain phei hi chu hein elna Champions League a hian anna champion mi lavani chuwangin Champions League a hian tun hai chawa champion ngai mi lo an champion don ti achiang towa la champion ngai mi lo avoi khannan an champion mai thei bok emo la champion ngai mi lo te an champion ta chuang lo po ani thei tunge champion tura kan rin le George Sampaoli Argentine manager hian football le meichia chungchang ti hian asoyani kha zan khachu bara meichhenal zet nen kanin nim nai leya thudunin hunenge mochen kan ti tia alaka khan ka thale ani kha kanun chungchang te hrilin ama kha chiang zo ka hriat ka du thu te ka hrila kan pahnia kan in man te kha ka pethlap bok khati lai khan mi pakhat chelo ve tak mai ron kalin kan bula aron thuwa ani khan ka bula thu meichia kha minute nga vel chau abeman ma se khanu khan chuan lam siamin kha pa nen khan bathroom a anin zui lu ta dai maya khata khan mi pan meichiat na an mang zui ta ani kha zan khan bol chan tam ringot hian omzia anei lova nuna ngong anei lian lem lo ti ka hrefia chiang le ati ani Sampaoli hian meichedu nei ma sela a hel rei hret ti theiania a uluk lutuk khan ti tur tak ti lovin a pe hel rei tir hleya khawang khan midang laka rei lo te chungin achana
football khovela kha athil ton kha senglu tin ball re tak changma ila ti turber ti silo chuan omzia aom lo ti a hrefia thar chiang hle ball position nei that hle a in goal khung mai a fin thlak jok football lo lama po soizui achak om viau na in topic dang ala om nual sia comment section lama in chanatan khe kang English Premier League hi mizautena khothlang football league kan enna sat berania hein elna hian manager coach le player te hlo chung chang te po soilan ani fawa ma se in khel bo ruak tang thin tak kai hruai tu langsar match referee te hlo chung chang hi soilan ani khat le thung hemi chung chang hi BBC in atar lang towa chu mizo tongin kan hriat thiam tlan theinan soivele don ta ila English football a hian referee in tel khomin Paul lian tak andina ahminga professional game match official limited tihin alam toy PGMOL antiboka PGMOL hi anthu hle referee te khai khom tu bernin an training mason na le roman an zui dante match referee le assistant referee zong shwal tu official match zong a duty tu referee thanga ruat thin tu annia referee te khai khoma kai shwai tu che tir tu beran ni PGMOL noya hian group dang omin ahminga SG1 antia alam pum chu select group 1 ti na ani he group a hian English Premier League match kai shwai thin big referee English Premier League kai shwai tura an ruat big referee te an oma update nung bera chuan an vain full time referee somni pakhat select group 1 a hian anom meka achaw rualin heng referee te hlo hi pau noi khat le sing riat ani hemi an hlo pa ngai ba ka hian match fee aom tela chumi atang chuan hlo an nei tel thin bok select group 1 a om referee te hi English football a class sang beran nia hemi group a om referee te hian European competition le international match te po kai shwai thinin chunga chuan hlo dang an nei thina hetiang ani awang hian select group 1 a om phak referee te hi chuan hlo peng lian tak pali lai nein an hlok thei fu mai English Premier League a hlo an neya European competition atangin hlo an nei boka international match atangin hlo an nei boka match fee atangin hlo shan an nei le bok referee a an how to luber an chief Howard Webpian soin assistant referee te hi chuan achaw rualin pau noi khat le sing khat an hlo ati select group 2 referee anom lea chuta chuan English Premier League noin elna championship match kai shwai thin referee te omin anni hian tul thila chuan English Premier League match a fourth official na an thok thin bokani anni atang hian match referee ten achaw rualin pau noi khat le sing ni an hlo heng referee kan soitak te hlo zong hi PGMOL kaltlanga pek chua vekania English Premier League English Football League le Football Association chunga referee te a huam vek heng hlo te hi PGMOL hian fan an don atangin an pe chuak thin ani match referee te hian bonus don theidan an nei boka chu an performance atanga te thin ani thung season tluana match an kai shwai danin a hril bera chuta chuan match lian tham le match poimo zual bi kan ti thinin ngong anei lian leya bonus dong thei tur te hi player lui coach le PGMOL IOA telte Premier League ten an thlang thin ani referee hlo kan soi hi kum khat season khat chunga an hlo za chaw rualania player te anga kar bi te ya an hlo kan soi don chuan kum khata kar somnga pani om anga chu thin ani awangin somnga pani in semle mai turani English Premier League bi ka referee te hlo hi India poisa in semzai talokila atam tham via wem ti po achiang zual ma na English Premier League referee ten achaw rualin kum khata pau noi khat sing riat an hlo kan ti kha chu India poisa chuan he thu bo saila hian cheng nuai zani pathum sing riat sang ni zanga somsari loi atling chu kar khat angte te in soita ila kar khata cheng nuai thum sing kwa sang khat zakwa somsari pani le poisa somnga atling thowa India poisa phe hi chuan an hlo hi tam tham tak ani Dutch legend Robin van Persie English Premier League no moi choi adu awanga Arsenal chuasana Manchester United panta United ta abei ang muzui hian Messi le World Cup chungchang te Messi chungchang hrim ti hian asoyani kha Messi an FIFA World Cup no moi achoi ta hi footballa ro rel na dik thil thleng tur dik takani Messi hian FIFA World Cup no moi achoi lawani chuan
Messi hun lain kim lo lian tak awmang Messi hian thil pakhat tan chawa khela chu World Cup ani hemi chungchang hi ama ngei poin voi khat aya tam asoi to bok atumber hi thlengin football a hian engkima lotlin na achang kim ta bok ani Messi ka hmu ma hi chuan ka career puma khan player complete ka hmu ngai mi alova Messi ero chuan player thatak tak te kha akhum fai vek thung atalen hi ropui chungchuang tak makti tlingkhop ania athil ti te hi engthil ma in a hen lo tluk phak reng an om lovani mi then kha chuan Messi hi English Premier League a khel se tiin English Premier League a that tok lo an rin thu an soi thina Messi hian adu na hmuna pianga a khel theya adu a pianga lotlin na achang mai zel bok English Premier League a po khel se Argentinian big ani reng thawang Messi hi English Premier League a that tok lo ring tu chuan football hi an hrachiang tak tak lo ti na ani mai soibel ta zelila player tu po hian a thaber ani ti lantir turin league sang a khel kher a tul lo Messi hian Ballon d'Or pariat adonga kha Ballon d'Or pariat dong tura a elpui te chu league zong khel player te anni engwangin nge English Premier League player in khatiang zat kha adon lo chu wangin soisel tu te soina hi thilten om takania achan an soite hi rin tlak ani lo Messi hi football chanchina player ro pui berania hei hi mi zongin kan pom ngei tur thil po ani hei hi ka ngai dan dik takani ye atia Manchester United player tangkai tak ni thin hian Messi hi ada sang leya angai tuana angai dan langtlang takin zeb lem lovin midang veng thong lem lo bokin asoi mia maya kan trom pui zong ani em le zanin inrini zan le pathiani zana te hian lik sang khel chun zom le tur oma chung te chu soikai ve le don ta ila La Liga, Serie A, Bundesliga le League 1 te kan soi masa anga henga te hi chuan team lang sar zual te in khel hun tur chau kan soi don ani La Liga hian inrini zan dar sari le mini somli panga a Barcelona in Celta Vigo an mi khwal dona hemi zan dar som pani le chan ve hian Las Palmas khel muala Atletico Madrid an leng lut don bok Serie A inrini zan hian Monza khel muala Napoli an leng lut dona dar ko le chan ve tangin an khel tran dona Bundesliga a Darsaria Heidenheim khelmola Bayern Munich an leng lutanga League 1 a champion felto PSG in Darian lechan vea Le Havre an mi khwal don bok tichuan pathiani zana zanlai pel dar som pani lechan vea La Liga a Real Madrid in Athletic Club an mi khwal dona Serie A pathiani zandar ko lechan vea Bologna khelmola Inter Milan leng lutin dar som pani le mini som panga a AC Milan in Atalanta an mi khwal don bok Bundesliga pathiani zandar kwa Dortmund in Borussia Mönchengladbach an mi khwalanga dar som pakhara St Pauli khelmuala champion lai Leverkusen an leng lut donani pathiani zana hian daruk lechan ve dare le mini somli panga le dar som pani le mini som panga ate League 1 an khel chun zom bokang English Premier League ka inrini zana tangin match day samthum pathumna an khel dona zanin dar sari lechan ve hian arwalin match li an khelanga Brentford in Brighton mi khwalin West Ham in Southampton an mi khwal dona Everton in Manchester City mi khwalin Crystal Palace in Bournemouth an mi khwal don bok hemi nu zanin dar soma hian Aston Villa in Newcastle an mi khwal bokang pathiani zana daruk lechan veya Ipswich khelmola Arsenal an leng lut dona hemi huna vek hian Manchester United in Wolverhampton mi khwalin Fulham khelmola Chelsea an leng lut don boka pathiani zan daruk lechan veya arwalin English Premier League match thum khel ani ang hemi nuwa hian pathiani zandar kwa a Leicester City khelmola Liverpool an leng lut dona match day somthum pathumna match nung bera thotan ni zan lai pel dar som pani lechan veya Tottenham in Nottingham Forest an mi khwal don bok ani English Premier League big hi soizau talokila English Premier League ka hian Liverpool in Leicester City machonin away match an khel dona Ipswich khelmola Arsenal an leng lut don boka Liverpool hian point thum an hlo chuaka Arsenal an tlomani bok chuan Liverpool hi English Premier League ka an champion ang khelma bak hi match ruk ve an la neya point som pariat ve hlo chua thei nein chuta chuan an ma bak ma sa ve a hian Arsenal in an khel ma sadona an tloma point an hlo chuak zo lawani chuan point som ruk pathum an nei sa an thuzui don ti na ani Liverpool hian Arsenal result hresa in an khel dona point thum an hlo chuak zui ani chuan point som pathuma an san falna atangin
point som paruka an sang fal zual dona Arsenal nen khelinza ta point som parukin Liverpool hian ma an hruai tlangang tichuan khelma bak match nga ve chau an nei to anga point som panga ve chau lo chua thei awm dona wangin point som paruka Liverpool an san si chuan Arsenal tan phak thei ani don lo ti na nia Liverpool hi English Premier League champion an ni don ti na ani English Premier League a hian top 5 chin pangana thleng hian season thara Champions League an khel dona tuna hian din mun hima om to chu Liverpool chau ni in abak zong Champions League khel phak tura tling chiang an la om lova Arsenal Newcastle Nottingham Forest le Manchester City te hi khel phak tur chin positiona om mek ni in din mun thazual te an nia anjinga Arsenal hi tling chiang tluka soi thei khopa din mun tha ni in Newcastle po hi an din mun atha ang reng viawa ma se an maba ka an result atha lawani chuan match ni result atanga khel phak lo thei din muna ding thei an ni chuwangin an la him lo viawa palina Nottingham Forest le pangana Manchester City te phei hi chu an him lo zual le parukna Chelsea le pasarina Aston Villa ten match khat result atanga an ni rual thei an le pel thei din muna ding an nia chuwangin Champions League spot in chu boruak hi chu asang zui zel don ti achiang relegation lama hian Southampton hi an relegate chiang towa an chungchia om Leicester City hi Liverpool laka an tlomani chuan English Premier League atangin an relegate vele don boka tuna hian Foxes hi la relegate lo ma se relegate ngei tura ngai engtika nge an tlakang tia thlir an ni ber to zok som pariat na Ipswich hian ahim chin point som pali in an phak lo meka Arsenal an mi khwal don zui Ipswich hi Arsenal laka hian an tloma an chunga om West Ham hi an chak bokani chuan Ipswich po hi English Premier League atangin an relegate don ani chuwangin pathiani zandar som pakhat vela chuan English Premier League season kalmeka relegate turte chiang kim thei an ni ta der maya table mong lama om te hian result an nei tha a an la him shamani poin match day tam an him arin om lo transfer thule ngai thlak chun zom ta ila time sin tar langin Manchester City jon Nottingham Forest atangin English attacking midfielder thang duang takum somni pangami Morgan Chipsway laklu antuma ma an la zui zel Sky Sports in tar langin Manchester United chuan Bournemouth atangin Guardian forward kum somni pangami Antoine Semenyo laklu antuma ma se Premier League club engemaw zatin an be sei ve wangin United hian chu puitu an nei nualani ESPN in tar langin Manchester United chuan Southampton atangin English midfielder thang duang takum som pakomi Tyler Dibling laklu antum chun zom zela ma se Champions League an khel phak lo chuan Tyler Dibling hian United hi azom du arin om lovani Portuguese sanchin bu ten tar langin Chelsea chuan Sporting striker kum somni paruk mi Victor Gyökeres laklu antum chun zom zela Swedish striker hi Arsenal point an base ya London club lian pani hian anin chu zui zel don ni in alang Football Insider in tar langin Liverpool chuan English striker kum somni pakomi Oli Watkins chu Aston Villa atangin laklu antum dona ma se Newcastle atangin Alexander Isak an be sei ma sapotanga Isaka din muna zirin Watkins lam hi an hoidon ani chuwangin Liverpool hian Isak hi an la lu thei lawani chuan tiin thlavenga Oli Watkins hi anda ani bere Court of Sight in tar langin Juventus Inter Milan le Napoli te chuan Manchester United atangin Norway striker kum somni pani mi Rasmus Højlund laklu antum Italian chanchin bulian ten tar langin Fulham chuan AC Milan atangin Nigerian forward Samuel Chukwuemeka nipui huna laklu antum dona ani hi January thla khan Fulham in laklu an lo tum towa ma se an hlo cham ma se la beidong lovin nipui huna an zui le don ani France chanchin bulian foot markato in tar langin Chelsea le Newcastle te chuan Bayern Munich atangin kum somni pariat mi South Korean center back Kim Min-jae laklu antum team talk in tar langin Everton chuan Monaco le Denmark striker Mika Biret kum somni pani mi Arsenalina an chhor that du lo ma se Monaco wa Vulta hi laklu antumani Fabrizio Romano tarlandani Newcastle midfielder kum som pariat mi Lewis Miley chu Premier League club dang engemaw zatin an be sei meka Bundesliga club atang point be sei tu anayani Sky Germany in tar langin Liverpool kai hruai thin tu Jurgen Klopp chu tu hnaya Real Madrid kai hruai tur anga soi ani na sa hleya Real Madrid club how tu ten Jurgen Klopp hi Ancelotti thlakna turin an be sei ni te in tarlan ania
hetiang kara hian Jurgen Klopp hian management lam hi season thara lu chil alatum lo niin Sky Germany hi chuan atar langani ole khatichin kha tungtuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se